Fl-aħħar ġimgħat il-pulizija għamlu tfittxijiet fil-proprjetajiet tan-negozjant Yorgen Fenech fosthom fil-jott fid-dar u fl-uffiċċju tiegħu f'Portomaso. It-Times of Malta rrappurtat li fid-dar tan-negozjant Fenech instabet ittra li allegatament hija miktuba minn Melvin Theuma, is-suspettat middleman fil-każ tal-omiċidju ta' Defni Caruana Galizia. L-ittra li hija bla data u miktuba bl-idejn ġiet ippubblikata fit-Times u allegatament timplika kemm lil Yorgen Fenech u kemm lill-eks Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri bil-qtil ta' Caruana Galizia f'Ottubru ta' sentejn ilu. Melvin Theuma li jingħata l-maħfra presidenzjali mill-Prim Ministru fuq rakkomandazzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali kiteb li rid jikteb din l-ittra għax beda jibża li se jiġi eliminat u allega li Fenech u Schembri kienu qed jaħdmu biex jeħilsu minnu. One News jinsab infurmat li waqt li beda jiġi mitkellem mill-pulizija, Melvin Theuma qal li kien Yorgen Fenech li talbu jikteb din l-ittra biex jiġi implikat fil-każ Keith Schembri. Jirriżulta li mal-pulizija Melvin Theuma ċaħat li Schembri kien involut miegħu ma' Yorgen Fenech fil-qtil ta' Caruana Galizia. Fil-fatt it-Times irrappurtat li meta mafus mill-investigaturi dwar Keith Schembri, Melvin Theuma qal li huma kellu l-ebda għarfien li Schembri kien involut fil-qtil, iżda semmih għax assuma li dan kien il-każ. Is-sit iNews Malta rrapporta wkoll li bħallum ġimgħa Keith Schembri kienet jiġi interrogat mill-investigaturi fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija u ċaħat kategorikament li hu kien għadda xi dokumenti lil Yorgen Fenech permezz tat-tabib Adrian Vella. Huma rrappurtaw li Schembri ġie ffaċċjat darbtejn b'żewġ noti xi ftit differenti li jimplikaw numru ta' persuni f'din l-istorja. In-noti jingħataw lill-investigaturi minn Yorgen Fenech. F'waħda minn dawn in-noti, Fenech jipprova jimplika li kienet waslet għandu mingħand Keith Schembri permezz tat-tabib Adrian Vella. Il-pulizija minn dejjem bdiet tqis b'kawtela l-allegazzjonijiet li beda jagħmel in-negozjant Yorgen Fenech. Fost oħrajn huwa implika lil Keith Schembri fil-qtil ta' Defni Caruana Galizia u li ma natax il-proklama u li kien hemm pjan biex Fenech jaħrab minn Malta. Il-ħamis li għadda Keith Schembri ġie rilaxxat mill-arrest wara investigazzjonijiet intensivi li saru fil-konfront tiegħu b'rabta mal-qtil ta' Caruana Galizia. Il-pulizija qalet li s'dak l-istadju ma kienitx qed tħoss il-ħtieġa li Schembri jibqa' jinżamm aktar taħt arrest. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.